utonyi wa nthi na unene wa andu mayo woneka ila twanenga katiba ndaiya na yulu wa ou kunenga ngai mumbi ngai mwatu wangi ndaiya siake. Iiti ndeto siakwa ni ndeto siake musili munene wa makwani na yai munene wa va Kenya David Maraga. Ni nzamba ila yaumisie utui wa kuleana na mausungio mausumbe na mausakuani muvitu. Na kuma vau, kau wambesya, kau wandeto indeti wangomi. Koti ni mwe ya moko masilikale, na koti ni muvea wiyungamie, na ni wailete unengwa ndaiya. Indi. Basi tuchezee hawa watu bana. Waamuzi wa mamilioni washinda waamuzi wa watu 5. Ya Kenya ni ya kuniye kura katiba keu matuku ana mwaini wa nana mwaka wa 2010. Katiba kala aingi maito matake sinesa na twakitio ukuna kula kila kitawani mukamba kitumbo. Koti ni atuye kana muvea ulawe yungamie wa usakuani na mivaka. Muvea wa IEBC ni waile uvanga usakuani mithena miongo 3 ite mithelu. Ivyo nzeni twetikilani ile na utiosu na mivango ya usakuani ya nziya. Itina wa mithenya kauta ndongo ya NASA Raila Amolo Odinga ni wetie isesesia mauvo ena livoti kana enda matuku mausakuani masongjwe nambe. If we had a meeting, we are going to propose to them 24th or 31st of October, but that is subject to those conditions being met. Ni wekekie. Inde, kelingi sinitambesia itina wandongo ya NASA kutha chama wende kevyo 11 mo kwanza maya IEBC ayenda nzama isu yambe yeyete nzama na indi eyesio chalai nini ni kanaivikie na utwaisi ya usakwani matuku 23 mamwa iwe 10 mwaka wa 2017. Vomwe na vayetwa ndongo isia NASA Evo Steven Kalonzo wa Musyoka nisionekie siumite kilomo cha itheo iya sia kana nonginya nzama ya IEBC yambe yilunge ni kana metekile itwaisye usakwani. Kwe matuku elimwe iwe 10 mwaka wa 2017 ndongo isia NASA nisiatangasie kana mengwatanio na imo maketha maendesya mawatianio misini minene ya va Kenya, Ilovi, Mombasa, Kisumu, Kakamega na misi ingi. Ni nongi nzama ya IEBC ni yiwa kiyocho cha alama wende kevyo. Mawatianio ala matwaisye wasio wa mbesa, wasio wa mali ya lato mwingi, na muno wasio wa madhayo, na kwa oyu alama ikithitwe kwithame madhayo ana maitwe. Musiaisya, ndika utawona na ukewa iseseni siya mauvo, itena MUUO, na mivayo, iketha ithina na kulunjwa mivakani ya ndingi, matena vandu masemba. Tikwitha ndeisu, siombiwe siethi ya makau, indi ndeisu, siayo ivinda imwe na MUUO, ota ndeitu ya Kenya. Indi, amwemo mavitia mawendi mombe, na kwa ukitwa na MUUO wa matolokavyo. Kwa sisi ya musiaisia ndi mutu ya Somalia. Ila ni musi wa nguthusia imamai sia Al-Shabaab na vala mavithukia maumbuka kwacha saa 6 na wiyo. Wasemba ovaithio wa nthi itu ya Kenya kwa nthi mutu ya Rwanda. Kwa oyu mayetikila kindu ona kiva kimaanie nundu ni masomie isomo. Ata kuma matuku 7 mwai wa kana mwaka wa 1994
nginya mwai wa mwonza mwaka usu kiu ni kilungu cha mithenya yana yimwe nthi isu yatwitie makau mai manene na matai savu mbai iyo kitambai andu maithinza angi kaua mbai ya Hutu na mbai ya Tutsi ula waendeye na mathayu mandu kuvikia milioni umwe masua. Ohingi mainyiva andu milioni ili ni matiwe matena mawikalo. Musiaisya watunga mutwe nzama no wukile cha ukolota mutui waku nundu muima mbai mwe no wukile ukakuna mutui waku nundu ndena mawoni tamaku maki siasa. Nthino ya Kenya ni mbanake muno na tumitwisye na wendo munene. Miaka 10 mithelu itina wa ula satani wa mwaka wa 2008 kutukumba tuikete kile satani tausu atulikilile nongi twendane nundu tu ya Kenya na tuisuvia nthi yitu kitumi nundu siana situ siyingwa ndingi mekaila. Nitawa Mwende Angela.